ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯂꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯗ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ AR ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ RPI ꯑꯗꯋꯥꯂꯦꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯃꯍꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ IGAR ꯁꯥꯎꯠꯅ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯅꯤꯌꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯁꯨꯕꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯊꯥꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖꯣꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯕꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ 3 ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ 13 ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨ 60 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯁꯤꯚ 13 ꯐꯥꯒꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ मोरेगी सोंगजांग विलेज अमदे आइस हांगसाम विलेज की रेफ्यूजी कैंप लैरिबा इलीगल म्यांमार इमिग्रेंट सिंह ngarang बायोमेट्रिक कैप्चर तौबगी थबक चथखरे अमदे मालेम के कैथेल द लुफा कोर मरी के लाख मरफू मरी की ममल ओइगदबा क्वा सुबारी के कोनना म्यांमार मचा अहुम आसाम राइफल्स के कांगबुना कामजोंगदगी फारे MAMI TV न्यूज में ताबिर पुनमको खुरुमजरी पाउ संदोकना पिजरी मणिपुर के अपुनब की सक्तम थुगाइबग लोइनना तोंगानब लेंगाक अम सेमनबा सेंटर लेंगाकता अकनब दाबी तौबग लोइनना मैतै सिंगी युम मै थादुना अमदे नोंमै कापसिनदुना लंदारिब कुकी सिंगना लैरिबा CRPF याउना सेटल सिक्योरिटी फोर्स के कांगबुना अकनब मौक्ता ngak सेलिबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग सेलिबा न्यू लंबुलेंदा युम खरा मैना चाख्रे थौदोक असे ngasi nungtil pung amaga minute 45 rom taब matamda thokibani हौजिक फाउबगी ओइना मै चाकलिबा मफम अदुदा पाउमिसिंगना संगसिनबदा सिक्योरिटी फोर्स की कांगबुना अथिंगबा पीबना मरम ओइरगा मफम अदुदा संगसिनबा यादबना मरम ओइरगा युम कया मै चाक्रबगे हाइबदो खंगबा ngamdre हिरम मसिगी मतंगदा ममी टीवी की रिपोर्ट अमा ngasi nungtin pung amaga me ni fumarom ta matamda new lambulen gi area asida akoi matam supada security force na ngak senno leibam fam asida ngasi khangau duna yum amakhak mai sak e habagi paw amakhak leibadi hoji miyam sarang na bathoe hari fam asida sangsin bangam draba so security force na tongan bathim mayam pi man maram oraga miyam singsin bangam dra leiri adu monomak hari fam asida yum amadi mai sakre habasi tasena khangne adu kunjas nei phongdo paw gi matung endi hari fam asida ngasi nungtil pung amaga me ni fumarom ta matamda cylinder blast wi makhol amakhak ताके हारिबा मखोल अदुगा इकान काना युम मै चापगे मैखु थोलखिबने हाइबा फम सिंग फोंदोकले अदुबो हौजि फावबदा मणिपुर फायर सर्विस कांगबो अखोय मफम असे संगसिला कांदा युम मै चाकपासी मतौ करना कंट्रोल तौगदि हाइबगी थबक सिंग चिजलरे अदुबो हौजि लैरिबा फम असिगी न्यू लंबुलेन gi ओरिबा अखोय सिगी एरिया से लैरिबा मैना पाइबी इमा इबल सिंग फोंदोइबो फम सिंग मतुंग इनदे मतम सुपदा हाइबा फम असिदा पामदबो थौ सिंग थोकनबा सिक्योरिटी फोर्स के नांगाक सेलगा लाखिबने अदु ngasi khangौदना युम अमख मै चाकलैबा से कुकी इसिल नाउ सिगी मरतगे मखोयना तमना सिलकांदा मै चानबो ओइगनि हाइबो फम सिंग फोंदोले CRPF अमसुंग SSB की तोंगान फोर्स सिंगना ngak सेनो लैरिबा फम असिदा मतौ गरमना मियोय संगा काना युम मै चाकदमना हाइबा से असो वहंग अम ओइरि हाइबा फम सिंग फोंदोले हौजि लैरिबा मियाम असिदा फोंदोलिबा तोंगान फम सिंग सि अखोयना तारब मतुंगा हौजि लैरिबा ऑल अखोयगी न्यू लंबुलेन gi हाइबा फम असिगी एरिया सिंग हाइबा थोदोक थोखबा मतुंग फावबदा अखोय मियाम थिंजलगा लैगिबने हाइबा फम असिदा हौजि अखोय मांगदा उनिबा CRPF की पर्सनल सिंग एंड अतो तोंगान फोर्स सिंग असिना अखोय हाइबा फम सिंग ngak सेनो
लाखिबने अदुबो मतौ करमना सिक्योरिटी फोर्स असुकुबा याम्बा अदुबा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स ना अखोई ngak सेलि मफम मसिदा मतौ करमना मियोय सक्सिला कांदा युम मसि मै थागदबनो हाइबलो सब साब खंग ngamdre अदु मियाम यापामा मियाम द फोंदे वफम दे हाइरि बम फम मसे लेरिबा हौजि हौजि लेरिबा कुकी सिनाउ सिंग असिनगी तोंगाना मसा मथुमतना मै थाजब ओरम याय हाइबो फम मसि फोंदोए ममांग तोंगान तोंगान बाथोक सिंग लेय मतमदा नेशनल अमसो इंटरनेशनल मीडिया क्याना न्यू नमुलेन गे एरिया दा कुकी सिंग अमत लेबा ngamdre इम्फाल ले कना गुममत लेबा ngamdre वफम फोंदो ख मतुंगा दिवाया न त्रौखिबा रिपोर्ट अमगी मतुंगिना हाइ वफम मसिंग असिदा कुकी सिंग लेंग न काजना लेरि मखोइ सिंग कइगुम अयत अपत मम्पी दि हाइबा वफम सिंग थंग्र मतुंगा ngasi नोहोंगना थोदो ओसि थोलकपने मफम मसिगी लेरिबा मेरा पाइबी एमसुं खुजा सिंग फोंदोकपि मतुं इनदि हाइरिबा थोदोक असि ममांग थक्ता अहानबा थोदोक अम ओइना मै साखिबगी थोदोक अमसु लेखरे हाइरिबा थोदोक अदुगी मतुंगा ngasi हाइरिबा थोदोक ओसि थोलकपने मरम अदुना कुकी सिनाउ सिंग सथरिबा थोंग से पामदबा थोंग ने हाइबा वफम सिंग फोंदोले ममांदी कइनो याम सिक्युरिटी ताइरो मफमनेबा मनुंगदा लेरिसे सीआरपी नेबा सिदैसला मोइना बंकर सारगा मींदे संगंदेबा सिदैसला अदुगा इरान से नेबा मतुंग सिदा मोइना तौरिसे कमाइ तौरिदा इरान होइनेबा नान सिया कुकी थारे मोइना थारे खालोरे कुकी दो अरे हौसिसु कुकी न मै थारि नेबा मोजे सिक्युरिटी से याम ताइरो मफम सिदा कना सगा थादुनो मैसे अखोइसु अहिंग तुंदबा सिदा संगिनेबा अहिंग तुंददै अदुगा मोइना सिदैसला हौजि माहिनै थाबक सनबदि लेक्तबसिदा मोइना असुक यामना सियार बिगारिदि सिक्युरिटी ताइरो मफम सिदा मै थारि सैगिनोबा मरम तिंग नहा मुसु सिदा बिबि सकमदा बिबि पोस्ट लाइनि न मी तरपदा याम थिंगेबा अदुगा इरान थोदि मोइ सिक्युरिटी बियान से थमदनबा मोइ तौदिनेबा प्लानसि मोइ बि प्लानेबा मोइ सारिनेबा सिक्युरिटी से यामना सिदा सारिनेबा सिदा साकिनेबा मरम बियान तका लाको सकंदे से सिनो गाइ मोइ सु थंगरेबा अदुगा मोइ तबो प्लानेबा से मोइ सिनबनेबा अदुगा कि सिक्युरिटी ताइरो निद्रा मोइ से तौदिनेबा मरम सिक्के सु मोइ पाम्बा सिदा सु मोइ पाम्बा सुया यारोय बसे से सिदो पियो मरम ताबो बिरेन नु चार गा से सिदो पियो होइन हाइजे दि कोइ समजरी मेरा पादी अम होइना से सिदो पियो ai हाइजे सिदि इथां सर वानी इरांग गुन इंदर मोइना मै का थारे इरांग गुन इंदर मोइना मै का थारे मरम कि सिक्युरिटी ताइरो फम सिदा सीआरपी ने कि नै तारो कमाया मै सा कोइ नोबा मै मा सारी नेबा माने होरनि ने सिखोनोगा सिमिता होनैनेबा माने सिया बस अखोइना लाइदि कैना खोइ सिनो जु याइ सिदा और उस अंदर में आर्मी रहकर पहले भी अंदर में आग जलाया था, अभी भी जला रहा है। और उसके बगल में मिट्टी का घर है, अभी घर मिट्टी के घर में जल चुका है मिट्टी घर भी। और यहाँ में हम लोग अंदर भी जा नहीं सकता, बाहर में यहाँ एक मिनट तक खड़ा भी नहीं रह सकता है। और अंदर आर्मी रहकर ये अंदर से आग जला रहा है। हौजिक फंगबा पाव अमना हौजिक इरांग लाक्सिनबा सिक्योरिटी फोर्स की कांगबुना टियर गैस अमदि मोबोम सिंग कापतुना मियाम तनखाइनबा होनरे मणिपुर के आसाम राइफल्स मपुम फाना लौथोउ हाइना आरपीआई अदवाले की नेशनल सेक्रेटरी थौनाउजम महेश्वरना मियाम तिनबा मफमदा पाक फोंदोकिबा वाफंगी मायोक्ता इंस्पेक्टर जनरल आसाम राइफल्स IGAR साउना लीगल नोटिस थारकले अखोई पाउमीना फंगबा पाउ अमगी मतुंग इना शिलोंग बार एसोसिएशन की एडवोकेट नितिन केरा कौबा मियोय अमगी खुयेक्ता थारकप लीगल नोटिस अदुदा हौकिबा जून तांग 30 न्यू दिल्ली दा फांगथोकिबा मियांगी मिफम अमदा महेश्वरना आसाम राइफल्स संगी मिक्सर थीबा वाफम कया थमकी हाइना पल्ली नोटिस अदुदा मखा तारदुना लेबाक असिदा तंगदु लेतावा पुंसिरो लांगनबा अमदि चौखत लंबीदा हेना खुमांग चौसिननबा होनबदा AR सिंगना औचौ थौदांग लौदुना लाकली नुमित अदुदा महेश्वरना थमखिबा वाफम अदुना आसाम राइफल्स सिंगी मिक्सर थियन बतन नतना मियामना लान उहले
Maram asina numit taraga mangani fawbugi manungda leibak miyam khangna sengdokadabani. Amadi makatana AR singi mixat thinna wafam thamba yaroi haiba wafam sing palli. Panba yai haukiba me tang ahumdagi thokiba irang asida maitei miyamna Assam Rifles singna misang mikai naiba thawong satai haiba wahauda makoiba awang bathata yaningdaba phongdoknaribani. Miyamna Assam Rifles ki makok thongba official singi mitam phawba mai thaduna amade AR gi matam supagi oina Manipur dagi lawtho haiba kholauna tampaki mafam pumbada ninkhibani. Miyam gi kolau sing mapalam gi miyoi sing amade malem pumbada sandoknaba New Delhi yauna tongan ba asoba state sing da leiriba Maheshwarna miyam gi apamba wafam sing paudamduna lakdibane. Miyoi karana maning tamna Imphal gi international airport a niyam kaina kwa sobari sing thatok thajin tawre haibagi wafam leiringai charakta Thaudok adu asumani haibagi video ama social media da paksanna sandorakpadagi miyamna angakpo oina krai. Imphal gi international airport ki Indigo gi cargo counter da Myanmar dagi pusilakpa kwa sobari sing thatok thajin tawbagi saktam video adu da uba phangbaga loinana Matam kayagi mamangdagi asigumba thabak asi satharakpaga loinana nongmada kwa subari ton tara rom mafal leibak sinda thadok thajin tawri hainasu phongdokrakle oirakliba fibam asida miyamna atingba leiriba forest ki pothok ama oiriba Myanmar gi kwa subari sing matau karamna Imphal tamna pusilakliba amadi airport na karamna kwa subari sing thadok thajin tawriba no haina hangnarakle Serak asida malem gi kaithel da lufa kor mari ga lak marfu mari gi mamal oigadaba kwa subari ga konana Myanmar macha ahum Assam Rifles ke kangbuna kamjong district ke Myanmar ga tainariba border failure marfu dara mafan mana ki shankal log area da gi fare hari pawasina hai tongan ba back sani ga mafan da hapa kwa subari sing ado tata truck ahum da puduna lakhibane Faraba Myanmar macha ahum aduga loinana potlam sing adu forest department kamjong da kusin nakre haire Masakang da singna hana health ki director oiramba Dr. Rajo gi sagomal da leiba yung ngak senduna leiriba security ki kangbu dagi nongmai ahum lakre haire Pawasina hai nongmai lakhibagi thodok asai ngasi ayuk anganba pung anirom ta matam da thokibane Sakang da basing na matau karam na nongmai sing adu lakibano haiba chap chana khangba ngamdre adum oinamak sakang da basing na lakiba nongmai sing adu gi manungda AK rifles ani carbine amani Dr. Rajo gi mayung ngak sena ba Imphal West District Police ki head constable amaga BDF personnel ahumga lei haire thaudok adu thokre haibagi paw hek phangbaga mari leinaba police ki kangbuna tongan ba mafam sing da operation chathaduna senari ba sing faganaba honari haire Security force na local assessment thorangi saruk ama oina ngarang Imphal West, Imphal East, Kaksing, Kangpopi amadi Thawal district tongan ba mafam singda operation sathakre. Operation adu da Imphal West, Imphal East amadi Kangpopi dagi tongan ba makal gi nongmai taraga taruk kafa yare ba maru marfu dara amadi explosive tara taruk fagat pangamle haire loinana tongan ba mafam samaga kul humdoi hangdokpa checkpost singda lo thugai ba miyoi lising ani ga sani yankai tare so fagat pangamle haire Ministry of Home Affairs ke pauktak matung ina Manipur da chaksil laktuna leiriba illegal Myanmar immigrants singbo biometric capture tauna ba kangal lakhi bagi matung ina state laingak na biometric capture tawbagi thabak chathare More gi Chongjang village amade Ais Hakcham village ki refugee camp ta leiriba illegal Myanmar immigrants sing ngarang biometric capture tawbagi thabak chathari haire Amaromda niyam kai na sangsilakpa illegal Myanmar immigrants sing sanglakpa thingna ba border guarding force amade atai checkpost sing da akan ba section thorang sing lokatli haire Kungataruk suba atauba sing ningsing tha haiba banner asigi makada tha ama chupna pangthokadaba free medical camp ama BJP Manipur na sinduna pangthokrai Kumal Lamphak Youth Hostel number 2 da pangthokiba free medical camp asida tongan ba medical gi doctor sing na camp asida lairiba miyamda layeng chathaki
maru oina handak mit nabagi laichet ama sandorakliba asigi matangdasu kem asida lairiba miyamda hidak langtak sing yauna lemna layingba fangankhi Hairiba kem aduda saruk yakiba BJP Imphal East ke General Secretary Moirangthem Norendrana Mami TV da phongdokibada sahi khudingi BJP Manipur na sinduna lakiba athauba sing ningsing tha asibu tha asigi tang amadagi kuntraga mathoi fawba free medical camp asi sathagani ngasi su Imphal East ke Kumalampak Youth Hostel Relief Camp Kumalampak Youth Hostel number 2 Kunung Mamangi Bal Bidya Monday Relief Camp Amade Imphal West ki Samasaki School Relief Camp sing asida free medical sing pangthoki hairi BJP na sahi khudingi palan tawraga lakwa athauba singi ningsing thorom palan tha ba chukna pangthokpa adugumba tha palan dugi manung chana khoigi hal iski oina Kumalampak youth hostel da ama aduga sigi hostel number 2 da ama aduga Imphal West ki ya school gi Samasaki school da ama aduga Kunung Mamangi Bal Bidya Mandir gi relief camp da ama mafam mari ngasigi oina khoigi Imphal iski CMO ga kusamna ga singo free medical camp asi pangthok chabani Assam ke Silsar constituency ki MP oiriba Rajdeep Roy ki mayumdagi masa ke sahi tara khakta ngairiba nupa masa amagi asiba haksang fangle haire thaudok asi ngarang nungtil thoke bane laikhidraba angang adugi ngak ki sarukta dakfam leirame mahakpu miyoi karana hatpa oiramba yai haina thajanari laikhidraba angang adugi afopi mama MD Rajdeep Roy ki mayumda house helper oina leibane haire Mama masa adu Assam ki Bolai area dagi ni hairi asiba haksang adu police na local abamatung postmortem ki damak pukrai thaudok adu ga mari leina na MP Rajdeep Roy ki maikei dagi hojik forward the wafam amata phongdok pa leitre hairi Women with Disability on Disability Inclusive Local Governance Development Plan haiba hiramda nongmagi oiba workshop ama ngarang Imphal West District ke awang posam bangkulen mayai lekai da pangthokrai thauram adu da Sauk Singh Koireng member Manipur Women Commission L Amendra Sharma National Awardee amade Nimol Ningomam Media Advisor Relief Center for Welfare of Differently Abled Person Manipur na dais the firm K Thauram adugi keynote address piraduna Song Sing Koireng na sathariba workshop asina Women with Disability singi anauba mangal ama soidana piba ngamgani haibagi thajaba lei haike L Amendra Sharma na Rights and Equal Opportunities of Persons with Disability gi maramda sugai na takibaga loinana matau karamna person with disability singda financial empowerment amadi technical support pigadage haina bagi maramda wangangke Nimol Ningomam na person with disability singidamak media na thaudang kaya lauduna laklay makata na sukari thaudang lauba yabage haiba hiramda wangangke Romi Maitei gi aikoi gi yum haina mingthon ba Manipur film asina humfuga mapan suba National Film Award amasong Saikom Ratan direction piba Beyond Blast na Humpuga mapan suba National Film Award ta Best Biographical Film Award fanglakrai Romi Maitei gi aikoi gi yum hairiba film ase Singshubam Sital Maitei na puthokpane film ase mamangda USA the Best Narrative Feature Russia the Best Cinematography Spain the Best Feature Live Section International Critic Federation gi Fivers Award amasong Manipur State Film Award ta Best Film mana sing funkable laikrai Film asina India gi awang nongfokta leiba khwaidagi sauba fresh water lake lautak pata leiba apikpa kul asina globalization gi safu phangkhibagi wari da yumfam oibane kul asida leiriba ngami sing eviction tawbadagi makoi gi hingbagi punsi da safu phangke Beyond Mingthonba minute yankai ga nithoi shangba biographical documentary film ase luwang apokpa mami kol gi banner makada Saikom Ratan na direction piraga
Kojengbam Susila Layman Puthokpani, Film Masi Goa Pangthokpa, Yankai Humdoi Suba, Ifi, Indian Panorama Yauna, National Amasung International Film Festival Kayada, Tongan Bamana Kaya Fangkray. Imphal the Tokiba Bom Pokaibagi Todo Amada, Makong Animakakraba, Kontauzam Michael Kobal Lai Yekpa Amagi Punsida, Yumfam Oiraga Puthokpani. Manipuri Film Anina National Award Fanglakpada, Manipur State Film Development Society na Nongai Bufongdorpaga Loinana, Manipuri Cinema Bu Malem Gimiam the Masak Takpada Loriba Todang Busu, Tagalakli. National Film Award Asi, Lagliba September Tada, New Delhi Gi Bigyan Baban the Pangtokadaba Tauram Amada, India Gi President Dorpati Murmuna Lantokani Hairi. Hauzik lamdam ase the talk liba kangluk ki irang ase Santi Hanjilan nang bagi damag Gobel Manipur Federation Central Europe chapter na senduna ngarang the hak Netherlands gi the hak ta peace prayer pangthokrai ngarang nungtil pung ani dagi mari fawba pangthokhiba peace prayer aduda Netherlands amadi Central Europe ta leiriba Manipuri sing amadi Indian sing na saruk yabaga loinana minute ani 2 min na leiduna awaba phongdokhi haire. Thobal Mayai Lerak Mayra Faibi Loop Amadi, Anovo Mangal Youth Club, Thobal Mayai Lerak Anina Kusam Naraga, Relief Camp Sing the Sangja from Loudon Lady Basingda, Mating Pangbagi Makasa Tarapo Oina, Ngasisul Lamding Higher Secondary School the Hang Liber Relief Camp ta, Sana Taknabu Polam Kaya Tengbang Pikray. Tengbang Polam Sing Piba Adu the Saruk Yakibe, Mayra Faibi Ima Amana Fongdorak Pada, Ing na signal Lajaram Manipur Asibo, Sin Cookie Sing na Landbung Oina Semgalapa, Mayhaw roll dagi ipa ipu sing na thambiram ba irai pak kanglai pak asibu kudum channa na bohonarak pa yabang amloy. Chin cookie sing na satharak pa hingsa gi thawongda thawai hingna ba selak to na relief camp sing da sangja from laudu na lady ba isil enau sing gi damakta ai koi na lady haina makoi bu wakal sautok na ba wakalonda ngasi gi tengbang polam sing ase pibani. Makata na su mating thokigani hiram amatada imalebak Manipur gi saktam kai bi yaroi haiki. Ningsing Thobal Mayai Lerak Mayra Faibi Loop Amadi, Ano Mangal Youth Club, Thobal Mayai Lerakna, Mamang the Su Sero Amadi, Sogunu the Hangliber Relief Camp Sing the Su, Sana Tang number Polam Sing Tengbang Pikray. How Kiba Megi Tang, Ahum the Gi Horakiba, Kangluki Irang the Gi, Kuki Taba Mafam Sing the Maite Sangan the Vata Natana, Manipuri Lifeline Oriba, National Highway Kuntraga, Taret Lambi Asida, Maite Asat Awong Sing the Maite Yaubra, Maite Chatpa Yaroi Hibana Singba, Kuki Sing na Kihan Kanganba, Pibana, Lambi Asida Lan, Zadraba Maite Sing in Ningtam Manghale. Sattaba Yadaba Lairabaso, Ningan Nahale, Hiram Asigi Matanga, Lengang, Atuba Matam the Miang Sanginaba, Liching, Jirigi Secretary, El Ranjan, Maitena, Kuyak Piduna, Tadora Paserol, Amana, Kangalagde. Amade, Jiri Bam District DC SARS, Pu Haibi Yadabagi, Manipur Lengang suspend Taukraba, IAS NG Robena, August Taraga Nitoida, Deputy Secretary da, Pishen Kiba Representation da, Mahakuma Maite Civil Officer Singna, Cookie dominant area da Tabak Toba Kudong Tiningai Oi Haiba Wahida, Maite Apex Body Oriba, Lichingna, Yamna Haksin na condemn Tori. IAS officer ama Oriba, Maite intellectual amana, Jiri gi Puari Lana Lamjing na bo Honoriba Tawongbo, Liching na Yaning de Haina, Zerol Asina Makatari. Poidei Lemarol, Mayra Faibi Apunma Manipur Amasung, All Manipur Women's Volunteer Association Sinja Duna, Lagliba Hayeng, Ningtaukaba Numit Ayuki Pung Mafanta, Matamdagi Hauduna, Iboyaima Sumang de la Saklenda, 1 day convection on Child and Women's in present conflict in Manipur Haiba Hiramda Pangtolagani Haide. Hauzik Oriba Manipur gi Fibam Asida, Lamdam Masida Ladiba Angang Sing Amade, Nupi Sing na Tengnariba Awaba Sing Asigi Matangda, Kana Nainaduna, Taufam Tokpa Amadi, Laufam Tokpa Taudang Sing Ado, Mamutana Kamin Naduna, Taubai Kaya Ing na Sing na Pangtong na Bagidamak, Asigum Lava Convection Asi Sinjaribane. Maram Maduna Iramdam Manipur gi Nuksi Jaraba, Club Organization, Association Amade, Mayra Faibi Loop Singi Lusing Basing, Social Activist, Intellectual Loinana, Hiram Kayada Haitoi Sing Toiraba Iram Damgi Miyamna, Kwai Matam Chana Lengbirakuna, Pangtok Sagatoriba, 1 day convection Asibu Saruk Yabiduna, Mapum Fan View. Convention Asi, morning Amasung evening section Haina, section Ani Tok na Kaiduk to na Kana Nainagane,
morning section da Dr. Danabir Laisram social activist na moderator oibiduna convection asi haujagani loinana status of women during British periods in Manipur haiba hiram asida retired professor and Joy Kumar history department of MU Manipur women's in the post annexation period haiba hiram sida associate professor Dr. Noni Arambam DM University roles of Manipuri women when emerging different political aspirations after 1950s in Manipur haiba sida Professor Dr. Homen Thangjam IGNTU na nainabigani hairakli. All Manipur United Club Organization Amukona Haujik Manipur the talk the Basati of Irang Asina Maram Oiduna relief camp sing the lady singing Manak Satuna free eye camp Matang Pangtok Day. Tangmaiban United Club Nasinduna Tangmaiban Gitau ground the Hangliba Mioi. Home Foodra Taruk Labor Relief Camp ta Amukona Tangmaiban United Club Amadi Yaima Eye Hospital Kagembali Panka Huidrom Lekai Kusam Naraga free eye camp Ama Fangtok Ray. Mid Leng na Lion Bada Natana Anok Amadi Hidak Sing So Lem na Fiki. Amukona Tongan ba Club Amadi Relief Camp Hangliba Singa Punduna free eye camp Toba Ase Haujik Forward Relief Camp Ohum the Fangtok Ray Haire. Free eye camp asida Amuko ke president Phoiroijam Nando Luang Thangmaiban United Club ke president Pratap Laisang Them Amade Lub asige general secretary Haisnam Forel Su Saruk Yake Dr. Gaining Lulu Kamai Amadi ophthalmologist Elena Ilomna Mapung Oiba Thaudang Lobiduna Makoigi student Singapore laga relief camp lairiba miyoi kayaga su laying ki haire Free eye camp aduga mari leinana Amuko ge president Phairojam Nando Luwang na Fongdok kibada Manipur gi miyam na hojik relief camp sing da lairiba miyoi sing asigi awat afa amadi makoi na mayuk nariba kudong chadaba sing adu kari no haibadu thidoklaga pangba yaba mateng pangmin na se hojik Manipur gi miyam na relief camp sing da lairiba asida mityeng thamba amadi makoi gi problem sing yengsin ba amadi mateng pangba ge sang yam na nemsin lagdiba ase laibak thibani Manipur lengang na su yam na toy na yengsin bibagi thabak tawbiyu amadi district administration gi biyo sing na toy na relief camp sing da satpi duna makoi gi tawpam thokpa thabak sing su thawai yaung na tawbigadabani relief camp sing da lairiba sing na natraga relief camp sing adubu hangliba sing na pau piraklaga natraga complaint tawraklaga thabak tawbagi haina bisu thadopiyu haike aroibada maroiba pau amuka na pijari Security da akan mamong da ngak sialiba New Lambulen da myub mai chakrai mafam adu da lairiba puki sing mai thazaba oiramgani haina thajanare Manipur dagi AR lautho haina RPI adawale gi National Secretary Thongnauja Maheshwar na miyam tin mifam da pongdok ke wafong gi mayokta IGAR South na legal notice tharakrai Imphal gi International Airport ta niyam kaina kwa subare sing thadok thajin tawbagi video social media da pak san sandorak padagi miyam na angak ko oina krai Masak khangdab sing na hanagi health ge director oiramba Dr. Rajo ge sago banda laiba yung ngak sendu na laiba security gi kangbu dage nongmai ahum lakrai Security force na tongan ba makal gi nongmai taraga taruk kapa yari ba maru humpuga tara amade explosive taraga taruk fagalakrai Morege Chongjang village amade Ice Hangsam village ki refugee camp ta lairiba illegal Myanmar immigrant sing ngarang biometric capture tawbagi thabak chathare amade malem ge kaithel da lufa crore mari ga lakh marfu mari gi mamal oigadaba kwa subari ga konana Myanmar marsa ahum Assam Rifles ke kambuna kamjong da gi fare
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ